E kai au, e whaia Manumalo, moko le kua, e o kākou si whakai ai, le nangi māma se kumau, o kou sumai, mo tana mai au. Whaia o rau whainga ruenga le kuai, o whai sua i toi inga, ai ngai whai e sua i whawhangainga, o kou patua. Whaia o sa moe pia o poko mai, a moe whakaongia, mori mauinga le koe aso. O le mako ki ngā i Aoto'a. Wa mia le kua. E ngei raka e ao ai le amakainga le sawinga waile. E ama ao se ki ngā o te tawai. Ai ro ngā soro mai whanau e whamawai. E la ko ki ngā. Ya, ama e a lea kuranga. Nga mapera i ngā soro mai aere. I ora whainga ruenga i whamawai. Ya, o kuranga rama e aru ngai por klame. Ai le ka tungia e pusa o le. Rukua. Ya, o kai kongu. Se paia o paoro ka kupu mo o paoro ka uke. Manu ai kui pia le Samoa. Le mea o whaapio ai. Sao sori. Lo su ai le koe ri ima. Ka kumu. Manu le arori. Ai ngāne fori whainga ia ka mūma ngā. Ai mesi ka sari ri. Manu le lau iu sairua. Ora paia foi le mea o whaapio ai le kupia. Su ai ang ano. Manu lau sori. Ai ngāne foi a inga i. Alai bangu. Ia marwhikainga ia ke o rua kokao. Ai ngāne mua whongo. Manu ia saore. Aore paia foi e roa whio ai le rupenga. Ai ngāne foi e sao kama aina. Manu le usoni. Ai ngāne foi e whainga. Ia kauwhi kuiawa. Ia ai ngāne foi e langiu. E la te langau sara ai ngāne foi e whainga ia sangata. Ia e paia e. Ka aore a kai. Ia o paia i o langi lea. Ma pēr leo se ngāna tangi foi e paia o Samoa. Ia sua mai vai fua e fō mai kulani. Ai ngāne foi e paia. Tu au ngāna kaua. Aore ma le langi musarua. Ia paia o le whawhio a liga le whakuri mkoko whanura. Ia kai ngāne foi e mamo. Manui. Le mau sāri mo kele. Ia whio le tumoa. Tu mua mo pule. Ai le kai mai wao whonki. Kama mo lako aina whoi mo lako kama ka ngange fua. Ia o pai a koi o Samoa. Ia mumu aku a wā whoi o. Ori kapa ioi lea tu mua pule ngāti nā kui kuia pai ia. A kurama kako waso. Kongo Manumalo le kua. O ka kongo pai ia rei o koro o kuku. Ia. Ia ka mai alo o se tanga manu. A wā kuranga. Rama e tau ma o iai kuranga whakariei. A wā leo winga o ka tinā. Leo o kasi moe whingaro a inga. O whārangau uma nawa Aoto'a. O le a o inga le lako ki ngā. Ia a kuaku rei sunga i ao. O e o lo whaia le lako whapoe. Kuranga o wā kusa. Ka pungi runga. Ia a whai e kerei whamawai. Ia whamawai a oi. Karanga a amo whai mai a kia. A e runga kai sau o whai mai a e rei whamawai.
Kawai e pamahai a oi. Mamahkanga mau. Aru, kung saan mai, si mai ay pangau. Sumayan pa iyo lang pa yung na mamabay. Ano yan yung programa sa mai ay sanging. Yama ka si Mingaw Taway. Yama tayo.
Hey. Ai le kumia le sao na o Paraguay o io ora pagawe masingole la Manumalo Malolo Aoto'a mai nga koke ua le koki ngā wano ko sangiga na ngai nga ngale amaya wa kule au na o ngai ia ru ya ma prestara sai sangiga ia dai na mai no pa Lumpur ele kasih sekatan tausia. Ele yang sekatan. Dia mau kasih espingal oleh sumber pakai lain. Mesya jauh untuk pakai kepaham. Aku kiumai. Yang buat lah pingat. Ada yang buat kena biasa.
leo lo whainga buena. Ia leo mai e, uranga ungo keo mai e. Ia sa leo le, nga ia Aoto'a. Mawia sa mi, atai. Everlasting God, our Father in heaven, whom alone has loved us in a love that goes to eternity, and whom has trained our hearts from sorrow to joy. May your Spirit help us, so that by hearing the promise of eternal life, we may have patience and be comforted by hearing your word, and that our hope shall be strengthened, thus raising us up from our darkest points in life, to witness the light and comfort of your continuing presence. Ang matala ngona pe ao i tu aso kapene. Ole mananga malimolo ono mastanga mo tetea. Eleto vai. Ala nganga fa te tele tama. Wo umona ya o ina i matu uma. Umatu watu malfana no watu e ala i tapo ima. Kasi ngā nuenga e whaifua. E tapo ima e whaifua. E au noa mani whatasi mai lau fio e ala i o nganga. E tau tō ina so mātou vai vai. So mātou motiva whane nganga. Ma mātou tutalo. A fio mai oe nganga po iai. E to ia ai o mātou roto tā pua i lau fio. O foina le tā pua i le awa mpani mingau. I une uma. I sovi ima. E tu mapea le whatuwa i o mātou tangata. O mātou tutaro e ala i Jesu whaola. Amen. Amate sauriga de vivo de tua sauria dos Cristo.
o niso a whio pa ia tātou tua, o le whengai na fou, o le a whengai na tuai, o le a whaitawina lea i sungeli. Pai whengai na ia whawai whitoa, o le whengai na fou, o le sungeli, le whaiwhau ia whaweti tuau. Pelea man con ein tuai, te la mo chavita tol sum pa, pa io per pelea, pa io per sfoma il peggio, pa pa mai non fai sa loa sfoma loa, pa come la fila non fa po toma, o tu pa tavina, allora tala un tau, o le pa maru chavita ya yova, l'ona so sani ya taia, pa io sfoma il peggio a tu lo pa iona, wa langa e wa no tomo. Fa pong mai ai leo yoga. O ia la vea mai poi la te la tau ai o la tau po ngā uma. O la tarata mai yoga, ia o roto momo. O ia paolo po, ia o roto nutu moia. E tele lama mea lea mai o le wa mio tomu. Ai la me ina i la tau e yoga ai ia le uma. E leo lo ina ia ona i lima. E leo nau lava sitasi. E pasiotia e le malega le wa mio le ana. O i la tau foi e wa ino le amo tomu. E pasalina i la tomu. E la ve ina i o nganga o ngā launa. E le pasalina poi so la tau o e patua tua i a teina. E pa ni te le vai le kua. Kei tauina la ia ma le tena i tuai. Te mau kei a teina le inga le pane tanga. Ai pa manen ma le pa tai.
O isi o la tu watu ya kwa sei mata watu ya te la tu melo pai o Yesu. Kamu ia le tua kai te wina o ana ki o paia tu mau atu la te e viinga nei o e pao pao. Amen. Tu tamai ane le olokman. Te mineo tato mun mau. There's only one service for our mother. So I would like to give this chance for anybody that wants to have a testimony for our mom. But please, I'll give you 2 minutes. Lua minuta mun mau. Au tatsana, awal mun mau pelo. Moli mau sa ole ne. E tau moli mau e mo Tinā. Ia awal te oto Tinā mo mau mai oi. You are here to have a testimony for this lady right here. Not a testimony about yourself. Mela lea e le ava tele. Ia lua minuta tangata. Na ia Aoto'a mai runga. Once I stand up, that means your time is over. Okay? Please. Let's do a triple S. Sweet, short, and sharp. Let's keep it triple S. And then everything will be easy today. Okay? Yeah. Aua whaere, wawai atua umi. Don't leave any gap. Motu rota tato umamamam. Kids, I don't have to. There's only one representative for all the grandkids. Lulubina, woman fair to town. I langan fava. On the chassis of Tinā, Elisio Aina, Nisio boyfriend Manumalo. 2 minutes each, please. You have to start out and know that One. Ele aí, mas se jogar, ele foi muito mal de mão. Yeah. Agora, eu não estou. Yeah,
la mo bangi ko ya, o ke le no ya, o la ko ki la ke mo ke. O fai misa. O Abraham lo leo yo fa yo lo kufingi. Ai o lo ya. Yo. Sa lo alu lai lo ya yo fa yo lo kufingi. Aba ko o fa lo ai o ka o ko shon. Ya, fa lo shon ya. Ai o ka ai mo lo ko fa. Ya, ai lo. Angi. Olá, boyfriend, ya ko inga ma patinge ya. Ya, patinga na. Na wa help you ko fingi ko. Wa ngi ko fingi so. Ya, o mega ma ko inga ya o le inga na ma ke. Na ke o mai. Sama. Yang sa wa ya akire. Ya, ko marry la. La ko ba ko ingi. Ya. Ke ka usanga, ya ka usanga wa inga ya. Ya. O mai ya would. Our relation with the security guard. Yeah. And I'm with him, I'm part-time when I got the security guard. Bangi ko yana, yeah. Because you don't go. I feel yeah, so I came back, live with them, so yeah, if I pick that so what we do is why not anything. Yeah. So wow, I'm going to give me that yeah, some other guy. Give me that is yeah. Awang umah, kami lah ni baik kami ni umat afuk kamau macam ni lagi. Mereka orang ya, yang saya tu apa yang sah. Orang ni kalau ada di tiaw ya, ada di tiaw ya. Ilo siapa kau? Dalam wah apa yang kau ya? Ya, apa yang kau so? Apa? Kau sih ada tu. Apa nak? Akala iyo lo buat apa? Kau dah perlu fokus dia. Ay, malah kau ya, lagi aku lagi pergi apa? Oh, you so brave. Ay, apa pergi? Aku balik pun. Ini apa dia? Yang dia, this is a straight lava here. Or may around there is ina umat pun. Yo pa miu ane sa oi au pape na ai this is what we no foi au ya o ye me yo ki kuma mo ni ya no pa ke le au ya o ya ka ka uma me uma na ko ai o fe ala pa po o kuma ko inga mo ko ai ba ai lo au ya ya mo me I will there. How? That's why my cooking one of my other one. I say, you are like a living out. We are both. Now I look at me who carry. I found some all malam. Yeah, oh my lord, cut more mouth of kite. Right. The second oldest, I guess you might want to say like a niece, but actually the second oldest out of Auntie Al and her siblings. They call me Ite, so what can I say about my aunt? Truth be told, she is a very hard lady to love. I'm sure all my cousins and family here can attest to what I'm saying. When my family and I moved up here from Hawaii back in 1981, my dad and my brother moved up here first in the late 70s, but my mom and I moved up in 81. We came and we lived with my aunt.
And she was a hard person to love. She knew how to love, but she loved in her own way. And being the only child back then at home, moving into her home was hard for me. I was the rebellious one out of all these guys here, including him. It was Ruta, myself, and then our sister Tamali. We call her Tammy. But for me and my relationship with my aunt, we bumped heads lots of times. I guess it's because of the way that I was raised, and she was trying, I guess the word to use is tame me, but she knew how to love in her own way. And like what our uncle said, you know, she would tell you straight off. And now that I'm an adult and followed in her footsteps as a Fa'atua, I can truly say that I remember going into ministry, and one of the things that she told me, she said, and I can attest to her. And I thank her for loving her God and for serving him faithfully. Despite what goes on in the church, she continued to love him faithfully. Sometimes, I don't know how she was blessed with my Uncle Sonia, because he was the humble one. According to our family, she was the tiger of the family. But I praise God for blessing her with a humble man, that she's able to show a little bit of humbleness. She will be truly missed. And my biological mom said, she's our last aunt. We buried one 2 weeks ago. And then we buried it. So, I thank God for her life. And I just want to read this scripture. Revelation 14:13 says, "Blessed are the dead which die in the Lord from henceforth." He says the Spirit, that they may rest from their labors, and their works do follow them. Fasamua. Na o whaalolo ko i leo mai nang o whapea mai e te au. Ye e tusi amu ia e wōti. O e wōti o he li e anō te rei ona ko. O le alawa o whetawai mai e lea mōna. Ina ua lātou Malolo ia lātou manuena Tinā. A lātou manuena koi e muni ia te lātou. Rest in Jesus Christ, my dear aunt. I truly love you and will miss you. Suffer better Yesu. Amen. Esse é o teu irmão. Também. Lina. Lina. O Manumalo que fez looming que amai amon mau tua tole le no al Manumalo ile to film to ya buta o ia le la festa anga mon matu Tinā ia ona sauni mele to pesi a mo to pesi
ia sau sui e grandkids, usu matupis. E whangasuna tate kōpani. Tala pēla manoa, o iwhi Manumalo mo pēla manoa, lea lawe Manumalo tein ia lia whangasuna mai, malangan wharolo. God is good. And all the time. For those who don't know who I am, my name is Aoto'a Fanua. I am the youngest of my mom's child, and happy to say her belly. Like what everybody said, my mom, she was very straightforward. My mom, if she didn't like you, she didn't like you. But that, didn't bother her. My mom, she's the type of person that she doesn't know how to use her inner voice. The person could be right behind us, and she thinks she's whispering to us about that person, but not knowing that they're right behind her, and I have to remind her, she said, oh, I don't care. I don't care if they love me or not. My mom, she is a character. She was a jokester, the dancer in our family. There was a lot of things I could get away from my mom that my sisters really couldn't. Like my uncle Amo, he told me that my mom was a fighter, that she fought anybody and everybody, no matter who was in her way, and she didn't like you, she's gonna fight you, and you better back up. So Uncle told me that my mom is undefeated. She is the world champ right now. Sadly to say my dad is not, but she is the champ. Even my mom, she'll fight my sisters. And I just stand there and watch them. I laugh. Because I know that my mom, in my mind, my mom's not undefeated because she hasn't touched me yet. But Mom, I'm gonna miss you. Things are gonna be very, very different. Now that you're gone, I'm kind of scared of staying home with my sisters now. But please visit me and the rest of the kids in my dreams, especially my sisters, and tell them don't touch me even though they're gone. But I want to thank everybody that came out today to show support for not only my family, but everybody around us too. In the name of Jesus Christ, amen. I'm not allowed to cry in my brother said if I cried, it's going to take a whole minute. So, a lot of people here already know the relationship I have with my mom. So I'm not going to speak on it because everyone knows that she's my twin. You see me, you see her. You see her, you see me. But what I wanted to do is to say thank you. My mom's family, my dad's family, and especially her, Peteli for family. The support and love that has poured into my sisters and brothers, and even our children, have been overwhelming. And just one last thing that my mom always said is, no matter how hard life gets, if you have faith in God, all things are possible. We're going to get through this. I know we are. As hard as it is for us. But that's all I wanted to say is thank you. Thank you so much for the love, the kindness, the words. We've been receiving gifts since the beginning of this. Even until this morning, people are pouring in gifts for her. So we would like to say thank you, and especially to her brothers and sisters in Christ in her work. She worked for 30+ years serving her God. So we thank you, ministers, elder ministers and their wives, for being here to honor her mom. Thank you.
Inga. Ya pusa. Manumalo, introductory, leo le ekalesia. O te whaatilo watu. Whaatilo watu ai le mawalima le tapuaina. I le susua i o lau susua taitai. Malipa i o lau oha. Taina le sa mo o poto. O pa ia mama malu, o le le yasa. Wha malu watu. E le maopo i so o vai. O wa e tu mau. E o o whaanau. A o le a bea o whai masui o whanau. E whai ngā tusina Manumalo o sia mātou Tinā. Sa whanau o mātou Tinā ia iwi mas wha. A whai iwa se lau whātonu. A wālau tangata e o lo o wha mauri o nāsa whanau. E lua o nāsa whanau. O le tausanga lava i sasi. Ma le aso te tusa tausanga, ma le aso. A o masina. Ma le i loa le lo matua. O o yuni po i urain whanau wai. Nā māsani nao na awe yuni o i ulai na sa wha. A o le ulai o mātou te ma. O mele tala nā te ma. O le mea nai crazy ai lo lana na e whanau le sa wha o ulai. E whapapa ai mea o le mea tala works. O le nāla nā awe lolo mtua, awe yuni las wha. O le rawa o yuni las wha i whana wai le Afrika se lau whatu i whanatongo Amerika Samoa. Ma liu sio mātou Tinā masina nengi au kuta pala sonu i wala whanu o tolu i Waldemar, California. O na mātua, lona tamao e i wawhia sunu lutu i ma liu. Sau mai ala o Fanua o Fau American Samoa. Lona Tinā o lele ma ilo lutu. Liu. Sau mai ala o Whanatongo American Samoa. E to o ono o uso. To o lima o to hani. O uso. Ya, na o to sila tanga ile o kalamana fa so o to ai. E swafo ila to ina na to ma de bona. Me na uso. To lua la to le to mai. Uso mo to ngani o na to. Tinā. O tinele o la toa lo e wasala mo. Ya. Mai tau nene ia a pere amos lut la lona le so na ne mai le to spina so la tau. Fai malama mai ma so Tinā mai sa mo e lima iwa tau sana lima iwa I San Diego sau ya oma sau ya ona I the University of San Diego for nursing. Ya, le tinola po le mea na iwa o le no mutua a le ai. Wa le tausanga e afe iwa se lau fitu sui. Le fito ia no mai matu te ma, ia le no fai loa, ai ana I ito ina. Ana o na whakoma ia, telefoma. Na whatasia ia o na mei la su sui. Afe iwa se lau fitu sui. I San Diego. Hei lawa na saunoane ali o la inga. O le lo fitu martu ina. O le tele o la fai. E to ono mātou whanau whai o to ino mani utua. A to lua lawa I la ua. Na so e fua mai lo utua ia. Na o sua whakainga. Ia matengela le peia o mātou Tinā. O linga uma lo utua le mua matengela le. O saba. Ia nei. Luta. Ia si mātou uso tumali. Ia mola kuma e whamalanga mai ai. Ia o le Samoa tumali ma fua. Ia maani ture mani. Salma Sima Macumber. Reverend Aoto'a Fanua.
Aoto'a Fanua, Sarah Young Man, yeah, and Jeremiah Fanua. Whanau umaia no tua. I le tausanga e awhi iwa se lau wha. Ma whenu whisni ua nini whasa. Awhi iwa se lau. Awhi iwa se lau wha. Na whau uaia le mātou ta mamana matina. Tofi whaiwhi au. Ina ua mātou o ese mai le kāli sila na mātou ia me tisi I oi LA. Ua mātou ese mai na whaiwhi au na mātou e minia whaiwhi au. Ma iu noas whaiwhi au o whau olo hui whatu. Tau I le walu hua. Ora te mina ai a wa o le mātou ta mau. Na abe le mātou ta mau I Manumalo, nei ukule. I le walu hua, I le roko ni ta. Mai le walu wha I le lua awhe swifitu. Tau sanga ngā le lue ai no mātou mātua, no ngā wala atu. 2017, my parents retired from the ministry. They were in the ministry for 37 years. But even after they had retired, they were still in the ministry. They continue to support. Malaya, Wamoe Ika, Pia Matamatu, in a Wamulata, the Latogam, and the Wabia Setasuano, the Faimola Su. Tele Isitala Martina, I'm pretty sure all of you have your own ideas of how she was. Each one of us have our own unique relationship with her. The uniquest relationship I have with my mother, I am 59 years old, although I don't look yet, thank you. But 2 months ago before this woman, we were at our camp. And she was beating me up like she was boxing somebody. 59 years old and she was still beating me up. She doesn't lay a hand on any of these guys, but it's always me. But you know what? That's my relationship with her. You know, we bumped heads, you know, on so many things. But the love that she had for me, I can testify that it was true. And it was true love. Love like I was what she gave it to me. That's how her love was for me. Love with you with both hands. As in my love, I love you my two person. If I put my two my but I love her, no. Aí ele vai ganhar dinheiro para você.
Ia o le tenelia o lea kai wai lo mutuda ia le wela fai e musui o perkins ia e pia ka wanga lo putingi le Hi everyone, good morning. First off, I'd like to thank God for His love and for this beautiful day that we're all here to celebrate my grandma, Aoto'a Fanua. I'd like to thank Rev. Shona Fanua for this opportunity given. And for those who don't know me, I'm baby Aoto'a Selena Ruta Fanua Faleofa. I don't know what number grandchild I am. All I know is I'm her favorite, her true Bella. Sorry, Jemiah. And if you knew this lady, you knew she didn't care to make that known to everyone that I was her favorite. Today I'll be speaking on behalf of all her grandchildren and great-grandchildren, the not-so-favorite ones. Just kidding. Our grandma was always a funny and loud one in the room who could brighten up anyone's day, even if sometimes her jokes could hurt a person's feelings. I think it's an Aoto'a thing, because I think that's where I get it from. One thing about our grandma I know we're all gonna miss is how she had no filter with anyone, even if it wasn't her kid, or even if she didn't even know that person. Of course, people would get mad, but she was that one person you couldn't stay mad at. Besides all that, our grandma had one of the biggest hearts and always had tough love for most. But that was just her own way of showing she loved you. She loved everyone equally, but when it came to me, she loved me just a tad bit more. I know her kids and grandkids are side-eyeing me right now, but they know it's true. No matter how old I got, she babied me every time and made sure I always got my way. I'm happy and blessed she was still here to see me get married and have my first child. I was able to meet her. Grandma girl, you done left me hanging. Now I won't have anyone to beat up those who annoy me or get on my nerves. So I'll just visit you at your gravesite and tell you all that so you can go haunt them. Just kidding. Sorry, not sorry. All jokes aside, we're gonna miss you so much, Grandma. But I know you're in a better place. No more pain, no more worries. I know you've been waiting to see Papa. We love you so much, Grandma. And we're all gonna miss you. In Jesus' name, amen. Oh, wait. I'd like to call up all her grandkids and great-grandchildren to come sing our special.
o le au ke whai o mai kaina. Ia. Koe li mai nuki. If there's anyone that wants to do a testimony for le Malolo Fanua, tūmai le awama le awama, lo tō mamama, ia, koe tasi, ia la mga, pai mōna malu whik au, whangasoro tātou sa mini, kana tālau. Tinā, o mari. E whai atua. Ia oa. O whakatata sa. Tine te tero rana o rōi ngā wā. O māsani kei fo i le uso le ia. Ta uso wā. O uso. Lo whai atu le ia. O au wina whai tua. Ai whai. E le tau tana ki aia. E tiwi e whataro whatu tai au. E sa ulotu pe sa fui pese. E no fo mai hao e le situ e. Mwana mai so fatu ia o ina anga fatua awe te amana ia ia tu ia mo 49 te fai atu o fai ia fatu mai we ila o mai atu fotu anga le ia te we mo e no le upula sa tu spa ia o mai ora ia e tau ia tu le anga i le beki anga ia pise au te parao. Wana e ni ua lora le upuna. Tawi le aga i le aga. Na e ratiro le e sau fai ko ina. Na e vai e le suina o au. Wana sau lora
o tinā sa pesi mo fai mene na fai tsai. Ai la sa fai au. Sa wadi mai atina nei sa wadi mo foi na no pesi wadi fata no fai. Tinā. O me na tu. Ai wo upa pesi. Sa wadi atu loa au. Patunai. Sa yo mo fusi de wo. O tinā nei mo kisi ya au ma. E tono la tu tinā. Sa o le tala hu. Leo le studia. Wele tawia le awa tawi le ale. Ila wa matune ya tawi le le. Ya. Dasi na won ma ya hau. Lisa won ma ya. Wa ino fayat. Wa oi, on me no piti aya le tsona fa. Buana ba ma lo foi se na ma. Ai ma do ale fa wa. A lo fa tsata. Ave uma e tupi ave e ai ave uma e ai tata o ya e uma patu o ya se fio te fe te wade te tala mai ya te oi nei umi la ma ai fa te mana tua le asona na o te fupu ya wo ro la no te sai ni wa na so na tu ya ina fa ma ai tino a ti te uai sisi o tala noa la va ya data i tua au ne na fa no e na wa watu e fa to fa ya futa roa tu do gosto i na foi de no tino no ala sta fa sa va ni mai nei na uta masioni fa tu ti do ya au de po a tana ye fa stuina o fa no wa tu tana i tama fainta isa isiri na wa ya yebafu o a pasioni o istenge la ke o destai ya o no fula dae e fa isa o fa salana istina si so ya tu wani di mai sioni mai au sabia o ata ai la o wa ya tu la o mai sioni mai te ya o fa petala au ya pudai ya anlea namana anani aya wele ba wa so chua o arani o fabe tama no fum tu dai tu ama filo ima ana fa mai ya o stoina anani ya wele ba wa so chua po ala ya o tala ana ibino lo chua ne pia no fa ya tu no fa ya tu ya budina masina madina ya lo fa wa ni fet ai au ina tau ya o e to mai au ina lo so ni ba ni ba au ni resti au Agustina o fate e lo fa ina na fa na ali tsai dia e lo fa ina uso pa na bo awani pe o to ni e lo fa o ya to wa ya so pa to au ma futa ya e no lo fa ma uso to ala fa na ya au pasioni eu te muito mal a tua eu au Tinā ofa aí ele me lá uma olha acho não pensei e eu não pensei foi dentro do sul eu te o senhor a vai lá esse que eu pensei eu susto mais não foi falando ele deu aí sabe mas não mais não pensei le fi le tia nei so ileo mane o se ho rimate
dia la mana. Ya. Kafe doi man na di do pe 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 ku dia proso. Ya fase fua. Ia o le Manumalo le tua, suma le taitai, suma i toi ina whapea i hana le whainga le paia le tua. Se tala pupu mawhitanga fwoi mali Tinā i a au. Malanga mai a Rick Samoa mo whaiwina o a long time ago. Sa tasi tausanga sau ai I nei LA o mofo so Tinā o leat. Ia mato lotu le ai tama ia sione mao. Wa ue le wina e pei o wina o au istai. O mea nai fia iau ia. O taimi e whai mato au I Saudi mo le tāronga pule. Ia malisunga le awa manisi o tausonga ia. Wa ui ta tere ai pala ai matoa. I was a sore loser back then. I guess I'm still a sore loser now, being a Charger fan, so. Ui si la taingi o te itana mai. Ia, masonga na whaisoro ia. O te mia ia o isi o Uncle Sion. Ia e umana o te nia. Ia e kami mai kualo anki lea. Mai aere leiwe. Anu pere. Whamanosi tatawa. E o foi me uma e whai o mātou ai. E whao soso ai. E au. Au e te whawai vai. Ore koa se ua whewhe. From the perspective of an immature young person, ola uia tala whapea so le matua whao soso ke le lau enti le mea. A lea ua o mai le leivai tala. Lea ua se e mai e soso ni matua. E whai le matua ai. Tui mai whawhau ai. E leo se whao soso. O le whao malos. Whao malos e aua whewhi. Po le alawa le mea te mawhaia. Po le alo vai vai. Tala asio enti. Alua ana oe. Alua iai. Le alawa le mea te mawhaia. Let there be a challenge to my cousins and all of our young generation. Lea wa mata na whai fole te pulanga March 2. O mai le tātou tai. Whao nai, whao tuanga a le Tinā Malolo. Aua le whewhi. Le ale mea e te mawhaia. Whai ai o tātou ai. Whai ai le kalesia. I leo se whao soso. O le whao nahosi. Amen. Mana tu lagi pun mak. Le hai no fole. Ifi au pai ki. Malolo. Mon mag. Tasi le mai no sa ngai. Pia. Ta no lo ila fia. This is one of the important things in any funeral service. It's a testimony. Kole mori maua lewa. Pa au ele tua. Pe sa fa pe I. Ele ngatala mori maua le fia.
whanau a ina mau. A lai foi tuli matai pe sa pa pe il mun ma fa le ngam. Ai fe si tala le so fu fa le ngam Tinā Malolo Manumalo ya Aoto'a Fanua. O te mai fa tu loi pa ia le tua te ma le tua le ao ma le tua le ngā pa ia. Pa ia fui ngā me tofi a le tua. O lo whawhale manua whātunga pauria i ka le sia fia. Sa wasu ina le puai lora. Pea sa moa aole na tupu mai na tūra tōma le au fuera roa. Tō urima tō sina. Ngā tunuku mai taisa kusama tui manua se pa ia tai ulo na whanua. Pea le rangi, male rangi, male rangi. Nā leo o iase leo. E tauina na o whapoi lilia, o tō sā, o tō mamanu, o tō whainga. A o whapea kua tūlo na nava. Ko puku ale, I will keep my Tinā Malolo spiritual testimony short. Tusi leai, e mawaile so I fua whananganga tinane o lo maupai tusi nāle Roma skul whanau whai koe manu a ngā whai tātou te ola mole li be a whai oti mole li ole nei be oti tātou ta ngata lava le li tātou. If we live, we live for the Lord, and if we die for the Lord. So, whether we live or die, we belong to the Lord. Whai tau lea, e whai matale nai le soi fua le tinana. Tinā Malolo Manumalo ya Aoto'a Fanua. This is the reading to describe the life of Tinā Malolo Manumalo. Saya whāngā ola moleli. Saya ola moleli. Ai ino o wala au rono matai. Sa oti moleli. She lived for the Lord, and when her master calls her home, she died for the Lord. When she was called by her master, she was still working for him to rule Peteli for Christian Church until her last breath. Manumalo Tinā. She was a teacher. She was a fighter. And then she was a street fighter. Ana velo matangata fusu moletua. Orlando Manumalo muana. Her first victory came when she became a fighter for God. Manumalo Tinā. Wale oto a street fighter la. She fought for God. How many of us here are fighting for God? You answer that question yourself. Tanya tamata nafi azime tawala e tatu boma tatu. She fought for God to earn more souls for his kingdom. She was a God's soldier. She fought a good fight. She finished the course. And she has earned the crown
that will last forever. Apa feo ko anu whanau mole. O fea whangai upu. That's the challenge for all of you. Na mole. A therefore what to oti mole. Ayawe. Where's your life at right now? So may fight umole or we belong to the Lord. All of us belong to the Lord. The big question is, where is your life at right now in your relationship with God? When death knocks on your door, you cannot stand there and say, wait, come back next time. When death knocks on your doors, there is no word, preparation for you. This is the time. The time wait for no man. Fight, if we can learn something today from Tinā Malolo's day, Jesus is the way, only way. Lesa aola I Tinā na ola moleri, and about Aoto'a Fanua. She lived her life for the Lord. When she died for the Lord. Because we all belong to the Lord. No, we are moleri. I will live for you, moleri. I want to allow the Tinā Malolo, Manumalo, ele ngata o Tinā, no wifo mai le lawa. Aoto'a Fanua. Pole lava. E wala aule tua ya tau timini. O fifia. E sea. Wa yei na tau. Wa yei na tau lama mo. Tinā. Anu malfifia. Langa mali. Mali oro. Matu. Alu Peteli mo. Via. Rohini na mali. Te nei tātou. Tāsang. Sungan whawhenga, na whaweki tono. Two ways we communicate with God. God speaks to us through Scripture. We speak to God through prayer. E rua wala tātou te mawhutai ma le tua. Tala noa mai le tua e tātou e ala mai lana whiama paia. Tātou te tala noa i le tua e ala i te tāu sanga. La tātou ifo ma tātou te tala. A whai au sui.
moli o tātou manaonga I le tua. Let us pray. Le atua tolu tasi pa ia ai. Le tua o apura amo. Le tua o Isaako me Yakopo. Le tua o Israelu. Le alefa ma le omeka. Le amatanga ma le ngātaa. E mai Isaia le aise tas. E malama e o lou fia le tua e le ma suesue. Oi mātou te o iai. O lo ia te oe upure. E au le tua. Mātou te fia suluina loa lofa ma loa anga le lei. Mātou te fia atu le tua I le no fōali le nei tai au. Le botu sili o na pa ia o lo e a fio ai. I le mamalu o lau fio le tua ma lo sili es. Mātou te whaalata atu ai le nei tai au. Ai pangā le tua e ila le mātou atu I lau fio le nei tai au. A wao mātou lava. O le fotu o le ana mase. Oi mātou o tangata ana saho. Tangata fe foi au. Tangata le whaamaoni I lau fio. Ai mātou tu atu le nei tai au le tua. Mua I mea uma o na mātou whaapene atu. Sila alofa mai. Yo mātou loto muti wha. Loto momoi. Loto whaanono. Loto le atua o mātou na ngona ina le ti ngā o le otis. Pei o na e whetalai. O lea le atua. Mātou te whaalata atuai o nofo ali le nei taia. Alofa mai. Au mai lo manos anga mātou te mau ai le manos. A mai le wha moe le atua o le wha o tanga. Mātou te mawhai ai o na mātou atu luma la o whiu. I le nei aso I le nei tāpoi. Mātou te loa matanto. E le mawhai ali o le nei lalo langi po le alava. E o lava le otis. E le mawhai o na tu e te se ina I mātou. Malolo lofa tu no. Lea le tu. Whaafitai. Vi ia la ufi. Io le nei sauninga le atu. O e si la fia mai le lana. Mātou te tu inatu le tua whaapitoa I la ufio. Le whanau. Tu ua nei le Tinā. Mātou te o le atu le tua. Whaatina mai lau fio. I le whanau. Le whanau au, a mata mai lava sewa tu I matua. Se o lava sewa pito I titi. Ai ai te mile atua o leo soifuanga. Nā tau te misi ai o. Ia whaatina atu I ate oi. Mātou te loa I le neos. Mātou te malama I au awhia. E le ai se tasi le atua I la loifo le la. E sili o na malama le atua I le anofo le Tinā. E pei o lau awhia. O lea le atua whaamamo. Alofa mai. Pai mai o au alofa au whaamawhana. E ngarua la lilo o loa nganga pa ia. I fina ngalo maloto le whana. Ina ia lato I loa mamana tua. O loo soifua pēa la ufi. Ia le tua. Mātou tutu inati foi. Ainga ma wō. Ma eu whai mai le nei aso. Mori mawina le Tinā. Le Tinā pēi una whetalai la ufi.
sa ola mo lau fi. O lea le tu, ia e wha maisi mai. Whalo tu teli na mai, mātou umala. Ia mawhai o na mātou tu uatu. Mātou lo, sa iai na uwhiwa na mene. Omnipotent Father, great is thy faithfulness, O God, our Father. Father, into your hands I commit this family. Into your hands I commit these children. Into your hands I commit Reverend Aoto'a Fanua Jr. The gift that you had gifted our Aoto'a. And now, Lord, they have committed their son. I pray, Lord, that you would bless him. When those times come, in his own silent moments, when he misses his mom, that you would remind him that you are a mother to the motherless, a father to the fatherless. Bless all of her children, all of her grandchildren. May here on out, Lord, they learn to lean on you. If some of them were not faithful with you, I pray, Lord, that you will touch each one of them, from the youngest to the oldest, because I know that that was their mother's desire, that they would find you and stick with you. And so, Lord, I pray that you would comfort them in their sorrow. Strengthen them with hope. Guide them, Lord, with the strength of your love and your compassion. Breathe peace into their troubled hearts. And Lord, I pray that you would hide all of them under the shadow of your wings of protection. And Lord, last but not least, when that day shall come, when the trumpet of the Lord shall sound, and time will be no more, I pray, Lord, that all of us, when you descend from the clouds of heaven, that our names would be written in the book of life, that we all may stand and say, oh, this is our Lord we have waited for. So thank you, Lord, for the opportunity to be here to witness one of your servants that had served her time in her life, committing her life and her family to your service. Lord, we look forward to that day when you shall come with our reward. We ask all these things in the mighty name of Jesus, our Lord and Savior, our soon coming King. Let everyone say, Amen. Amen. Tātou tu pesi usama.
whamawhanawhana mo tātou uma, a wala mai na ona sunga toina e noka sana. Ia e uono tātou ka ia o Saurina. Se sule te tai, o sila ko nā ruanga kutos. O uswaya na mātou tula i atu. Saurina se tātou Tinā ia hao. Te tere mo whāro mō runga o tūmai. Ia o te sauri ai. Nai upu mai na pionga le tua. E te ina ai o tātou loto mātia. Ono rana wala upa ia. Ki o tātou Tinā. Nene ko dasu. Tusi tātou te taua salamu tonu skulu pā. Ka upa skulu vani. O vele na tua. Apau ei na manat. Mo ne yaso. Whapero ki te wina. O lata maile li e o loto ni noia. Loto ni momo. Ia whaolopo. Ie o loto ni moia. Loto nuti ni moia. Aua nai mapoponga mo nei aso pa mapopolai ai tātou a meise i Panapele. Pa pēr le mō watu o se pele i ai tātou. Mō watu o se pele i ai tātou. Text for our sermon this morning is taken from Psalm 34, verse 15. The Lord is close to the broken-hearted and saves those who are crushed in spirit. The theme of the sermon this morning is losing someone we have cherished. Losing someone we have cherished. When we lose someone we have cherished, the world can seem cold and cruel. There is nothing anyone can say. There is also nothing anyone can do that will make us feel better. Grieving the loss of a loved one is important. Of course it is. But it is also a necessary emotional reaction that naturally occurs within us. It occurs in its own way, but it also helps us celebrate life. However, it is also important not to lose ourselves in our grief. We must never let ourselves be consumed by it. Because if we do, we lose sight of the life we are meant to be living. It is like living in a place long enough that we become that thing. So instead of mourning the death of our beloved mother, sister, grandmother, we want to celebrate her life. Instead of us mourning the passing of our loved one, let us celebrate her legacy. King David in verse 18 of this psalm writes how God understands our feelings of sorrow and despair. He helps us here. He helps us in our burden that comes with it. He helps us heal that feeling of sadness within all of us. In other words, God deeply cares for our pain
someone dies, especially a loved one. When Jesus knows his friend Lazarus had died, he went to the home of Lazarus, grieving sisters, and comforted them. When he saw Mary's tears, he was deeply moved in his spirit and was greatly troubled. So it's a natural feeling to grieve. When he approached Lazarus' tomb, he wept and was deeply moved. Jesus experienced all of this, although he knew all along he would raise his friend from death. So this passage of the Psalm therefore reassures us that God not only watches over us in our time of sorrows, but he also answers our cry for help. He delivers us from these troubles and draws us to him. While David certainly experiences victories and downfalls in his life, he also understood that God's love and provision have an eternal perspective. In the book of Hebrews, the writer also assures us that Jesus sympathizes with us. He sympathizes with our weaknesses. That includes human suffering and our struggle against sin. Jesus was tempted like any other human being. But he remained sinless. We are also tempted to blame in our feelings of sorrow. But sometimes when we are deeply sad, we push it God. Where are you in our time of need? Know that God sees us and God is within us during this time. He understands and cares for human beings. He assures us that we will be fine. And to the families and friends, especially the children and grandchildren of Aoto'a, let us focus on the legacy. Celebrate her life with joyfulness. Continue on the positive influences she had done on each one of us lives. Like Ruth said, we all have a unique relationship with her. Each one has a unique relationship with her. I myself had a unique relationship with her. I can never forget her. I usually don't cry when I go to funerals. Being a Peteli, I could never cry. I felt so sad when I saw her. But she has reminded me all about her during our fellowship with the Mass Yone. As leaders of our congregations, we have shared a lot in life, and I really do appreciate our time with her, and so especially her.
For she is such a character. So, continue on that legacy. Follow through all the positiveness that he has established in your life. Care about any negatives. And those negativities that you have seen is because he wanted you to grow in God. Grow in Jesus Christ. And you will feel the joyfulness of being a Christian. At lata mai ne hui e o roto no moia. I ka awa po i e roto no momo. Awa na mou atu, e toi sea se pele so se tasi o katoa. I tua pong sabe uma. E roto no mako pau. E tonu tu ki sira fia lei na tulanga wailo se me pou malanga me lima roto. E so se tasi o katoa. Lala malani uku wa papanpana. Kori wha mai senga, kori tau whainga mai o nisi. E o kongi atu. Se o roto whanua noa. E mo tua panita lawa muna ina. Misi lava i tenu kape nei. Ai umilo hoi se taimi. Tu mau kala nei la mona whanua noa. Ani roto nuti mo moia. Awa e Tinā te. Nā kelele koe sea o se pele ia i tātou. Misi nama i koe nā tanata ki mako ka nā i au. Ia mo moni mawina, whanau. Nisi koe me koe na moni mawina ni mi ka e winga lui ki nā. Kape nā kousa uro i au. Wā. Nāwa ni koe na mātou kui mātana whanau nā koe. Misi nama ia i māua. Kere pui awa onga moi mangua ni ma mo mai nino tua. E ui a ni reo stangatai. I pe kia na maho i reo pone aike. A pai mai alpa o talana e anu ai. I reo stangata pui spesi, i reo ten. I reo kepe pai o talana tangata. Alumina ni nā e ina esi na oiga. Runa le kepe nā e pai mao onga i a tātou. Vai esse meu tatu que se fez. Esse meu tatu que se fez, foi isso também, isso também. A mãe da mãe, ele é mãe na hora. É um pai, ele vai pegar no. E a Tinā foi a minha outra. Então ela foi mais caual. E também a Neiló, não via a pessoa. Ou o atual, aí. Ui laulai o tātou whanau roa. E ui na whengatāi o tātou roto. Mo tui o tātou roona le malanga maliu maliu. Kau au rea. E au kono o tau sila fia mo tātou roma. Male mo kunoa. Ia aua lawa lea mea o ni māku ki ana. O iai tātou. E tanu mi ai. O tātou rola whamoe i le tua soipua. Aua lawa ni a vero tātou roto Tinā e ngalo ai tātou. Le lofa le ama leo le tua. I teini whengatā o tātou rola. Teini tātou ke le mau tonu ai. Meise rawa i teini whape nei. Aua ni ngalo ai tātou roto soi le tua i tonu. Ia tātou. Le nila o e tūmā. A wai ngalo loi ai tātou ma tātou te sōle pui leo. Whāna nefu lo leo la tātou ma ai. Ma tātou ai la tātou sa wali. E whāua wina ai ngā roina lei. E meiti māi tātou. Mā puta ai na nita awa. Ma ngalo lei ai tātou me lei au la tātou māua wina. O awa Manumalo, o tātou roto whanu noma le roto tinga, a tātou le tepa le tua, le iai pēr me tātou.
Lea, tātou whāngai ni tau. Te iwhapia nei, tātou ki toi mana natu ai, yona winga mākie. Tātou toi mana natu ai, ki teimi sa whatenga au ai i ai tātou. Tātou toi mana natu ai hoi, yona hana, halopa. Nona hana rei sa ai whatino, iso se tasi. Nona upo lofa, nona tamu whai piso soani, o langa malo hoi o la. Ni tātou tupua, tātou tūmau pēr, māwhitama ma le tua. Awa, o si Tinā, sa tausu ma whamau ni whamau. Si Tinā, losi ma inga. O si Tinā hoi, ma losi ke tonu ma rua ngare tua. Tau siri tua ina i te hoi ma tua amatu ma kuta. Pena no te ui ma. Ia e tala tua ina ia. O aino ia o no wina, o moro. Te usonu a hao. Si tangata whaea ina. Tangata le fese. Io te tonu no. Awa, ao manatu. Le ngata me tua ao e toi. Ia e whapena wea, wea tu ina. Wa wea ia o ia ia. Nano koe ki ao, ia ngā te au te. Ia o winga nā. Ia o kuatu tonu, sao i le ina. E pike tua ina i ao. Nā te tō rua i rua. E lau whamana waina le tua na nā koe. E si rau leo te matua e nung tonu, e nung kupana. O mio te wanga lau te bong sa whai. Tāpsi e whai e kuru. Ia e whaite. Ka wanga ko ngā wha. Ko wānoro wai tu waola. Nā o tu ai ko e whai e whana. Ko e tua ngai mai. E au e whai. Whai. No mano. E se e iu. Ia. E whakana wina te tonu o te usiu kia te. Ni te te hea. Ni te te kupone au ko ngātu. E ni whai rau mea te loto mono i loa. E te tau on pai. E lea whastai le tua. O hulu a unua. A unua te matu ai. Matu tai na hiki nā. E suki prau e te matu. E tau. E roro for you to continue on. Make sure her legacy doesn't appear. Continue on to the search. A woman who had a lot of pride in herself. A lot of pride in her church, in her family as well. Ia halo for the tua, so swan the pia, that tau, ia o mo lau kai salam. Ia ia uta atu te kuponi si me tasi. O wā. O le pere mi a tātou tengu, loto mo momo o tātou. Mas ka olo me po i a tātou. O tātou voto muti moia. Me lea, ia angani rei te tua. Tunia, ia pamumia le tua ia so. O le sanoa. Vea oi o tau nola nei matua. Tiki una alona le tua. Usa mana ala. Sini mana yo tua. Urago koe o na tua i ka whanai kero nāwa. Via koe koe e kāri skia. Via la pia kuro i su. Amen. I've stated, Aoto'a Fanua, that was a powerful message from Elder Sunday. I hope all the children of Aoto'a were listening to the message. Let not her legacy what? Die. And what is that legacy? Tinā Malolo is all about church, all about God.
Tinā le whiwhi tanga te le loku. Upu monu. Le whiwhi tina tanga te le loku. A se au tā ua, ala mena no atu. A tai, ele tauta mahosi nana omu. Mo se mahosi ka awawa I mua tai au. One thing I now remember about my mom, she doesn't sugarcoat, but she has a big heart. Yeah. Tofu tātou iama, tātou relationship na Tinā lea. Tofu si tātou. This time, o Tinā e whati ngā uru. Ka whati ngā uru o Tinā lea. Ai whewhi ala e matu ta mā. Waru matu ta mā, a lewe waru maia. Ea, wheawu nei aso whamaras au mo tātou. Not only us, but all of us. Tātou una. Pa mātos I ngā rua. Lakare, koe whio mele ki. Whio mele tātou ngā rua pe Tinā lea. Koe nei tu ngā. O te. A pēr koe ia manu nāu ki. Pa iora whi ngā runga. Pa iora ainga rua. Ainga lo mātu te mā. Ainga lo mātu Tinā. O ana wō mau me mai. E le masani mali Tinā. From the bottom of our hearts, we say thank you, Lord. Peteli rau. E Aoto'a Fanua. Thank you all for your love and support. E le me whai upu na whanatara. But God knows our hearts. Tai ana le lei. For those that come from far and near, lay that door to for you. Nea se wingo o matu Tinā le tauta mali o ti aila mono stasi. A mono. Manumalo se matu Tinā. Paia le kanesia. Pele Tinā. Lolo mga vai fia. Peteli. Peteli. Meu sa o pele. Mo matu Tinā. La se la pele au unanga Tinā. Tomo tatu ngalo. Manumalo se matu Tinā, di ona wingo. Meu, sasi fue tātou mātā. Ia moro na loto na hala. Whaawaule, sa wingo Tinā, ia, ile, no whaua la Manumalo. Tātou whai pese. By yourself.
le peito wino a whio tātu tai, e mito tātalonga, tā kuma le tātu ngā langa, tātu tai, ngā utu langa o sua, tau soi nai tātu ngā langa mea su. Ia tātu ngā whai le tūna u, ngā tātu tiri langa, o sani e tūso ngā langa. A umale, stau, ia ona tua le a noi, e o aima, e tātu tālu whāwhai kele ka mā, o mai ala sa winga, so mātu tina. Whāwhai no hona ina le mā whanawhana, na mā futa mai o lo ngāmu. Au te ino le sa winga se i o mai o lo whai. Ko i aale ki ina ia te oe te tau ai. Matu sa une moli atu o se o matu tina. Le no whanga o le alama mawai o i a leri e. O moli ai ki mātou i o awa nei. Whātau nuina o na toi sa au pinga e rei. No whanga o le alama mawai o i e le file mu. Ai a tū mau mai pei lunga o lau whanau. Le file mu ma le manui o oe le tuol te mā. Le rofa sa ili o Yesu te viso le li i palwhau. Le maafutanga whai pia Malolo wānanga. Nei se i o le whau. Amen.
Ai kai ngani fwere na kai mai le sunga to ima ma le sunga. E ngofo whawhengaina. A wā nge yaso ma tā whaksinga. E mau kwele mau. Ia ka hauso kia le ko pā ma whau hokanga. A wā ngā ruenga o loko ki ka tua iai. I so se whaka whai ka ulanga i fia. Ia, a whapere se hana. A whai ai mahea. Te ngei kura. Ia mas whaka sana kuri pa iyo aina. I su aku i kua ai le. Mauka ngā ruenga. Ni pa iyo lau whai ngā ruenga. Se whai e se whakon whikinga. Se pa iyo aina a wale, whāwaro man mi au lewa. Sāwa i ngei ka eo. Ma se mako whārakalaka atu le kusai le tāko whakasinga i ngei ka eo. Pa iyo lau whai ngā ruenga. O ngāuri liu wange leile, ngei ka eo. A kanga kore. A wale a whiwhi mai. O ngio paolo ka kupu. O ke manu ai ku whio Samoa. A kai ngangi whoi le pa ia. Manumalo Samoa e whia o poko mai. Ia a kai ngangi whoi le pa ia manumalo o le kua manumalai lea. Le su ai le sunga le whawhengaina. A kai ngangi whoi le laurawa whongo e le whionga le ke whongo manumalo. E a whionga ki a kongo inga. A kai ngangi le mawhkanga ki a kongo. Ia man mawhkanga ki ngā Manumalo e tane sia a pēke whongo. A maro whawkai. I ro o ko kuku la au ngō mai. E mori mawinga i koe aso. Ma le koe kaimi ma sauginga o le mawhkinga. I raro ngei whāra au e rere. A whapēlo se mawhkou whankalanga. A whai ai mahai ai ngei tākou whaksinga. Su aku karatu au. Ora aku i le whamuakango le longkua. Amaya. Yo ngā ave loa lea i ei whare inga rei hunga reke lea ale. E saingi rei kumai. Sunga re. Oi no whai au noi a kiuma. Fanua. Oi. A whasa pangi o i a whasa moa. O Kairo. Ai a whasa pangi. O Kairo Fanua. E whare inga ngā. Ora o fuma e kari ai tākou. Kari ai whāroaro manuma. Maninge yaku te o kosu mai makara mai au. Ia, mori aku le ngā whaktai mo whamaro. Whai ai tākou ka hape. Ai ka ngaka umai leo aku. Ia, mori au. Mua aru mori au e koe i roko. Te o ai kuru mo wanga kere mami. Ia, i manguia koe ni ngei kai au le aso. Ora whai ngā ruenga a hapeo i eingi. Mai te au o rongo koe i aru. Ia, suaku tala aku. A au i kua. Ora whai ei te kuranga peo mai ei ni kai au le aso. I le ava mani ngā tau ai. Sai fua mai i manguia. Whai. Tātou mai kasi pēma. Rairo i un kua.